mbwenu n'abantu b'amaani abarahanga kubatoreine ukureba ngu beje omu porogaramu egi ziba ziri embabazi y'okushanga ngu iwe nooba oriho kandi otegereze porogaramu egi hariho abantu abakunteraho kare meseji kare omu kaceeshe ninja kuba nimba mentioning abantu aba ni banywani baitu kandi bakozire cyangwa munongo kureba ngo baguma porogaramu egi ntibasiima sitene bugarukiro kandi eki ntakayebirwe tinkwija kuferwa kugamba abantu abakurikiza porogaramu egi kandi bakagitwara kuba enshonga nkuru munonga. Twine abantu ababase kuba mbarugayo kandi barikworeka ngu nibejagumizamu okwirukangirira abantu abatukutaya isaaha abarikuba mbenda obuyambi. Ntibasiima munonga abokuba omusande egi turisivingire amasimu maingi kurugirira aha porogaramu egi okwekuba negenda aha social media handles zaitu abantu bagihurira kandi bakwatwaho bagira ngu ntwenda kurugayo kandi tukagira eki twakora aha magara g'abaana nk'abo n'abantu abaturikuba nitutayaisa omu porogaramu erikumanywa nk'ey'orugyendo rw'amagara. Okusiima kwangye kugendere kimwe aha weshemwe akampa Edison aka City Boy guno mwana kandi ariyo nakorera emirimo ye omu Rukata obwahati n'enzarwa ya Kazo district. Hariho omwana ou twatayaisa aha nitubaasa kutamugambira aha mbeho konka habw'okukwatwaho kwe we na bagyenzi be obwahati barigireyo kandi bagira ngu bateekwa kwirukangirira eka egyo n'okugikwatiraho n'okugihereza emikono. Nambwenu turi omu process egyo y'okureeba ngu eka egyo twagitunga n'omwana n'obu turikumanya harikushomera kureeba ngu babaasa kuba mbabeirukangirira kandi babahereza support erikwetengwa. Abantu nk'aba n'abandi baingi ntuba ntibashemererwa kandi n'enshonga ahabw'enki porogaramu egi eriho kugira ngu ekagira eki yahindura amagara g'abantu. Mukama kibaheere omugisha harimu abarikubireeba mukahurira kandi mukata omu nkora kw'okuyamba omwana nk'ogu n'ondiijo muntu enshoberwa Mukama naana blessing ebyawe mbwenu tubendeze ebirungi byonka. Ezindi updates ntwija kugumizamu turikuzibaheereza omu porogaramu ezirikwija ahabwa abantu nk'aba barikurugayo. Natayaisa oweshemwe Reverend Tumuhimbise Modern. Tumuhimbise Modern ogu ni chaplain w'omureeberezi waitu ab'obureeberezi obwa Nkore niwe twatayaisa omu porogaramu ey'orugyendo rw'amagara. N'omugisha gw'omutaano kutayaisa omuheereza wa Ruhanga ogu Ruhanga abaase kuba nakorera bingi amagara gye kandi nkumanyisa ngu obwahati niwe twine omu studio za Revival Radio aine obujulizi kandi bingi munonga ebi Yesu abaase kuba namukorera amagara gye ebi tashemereire kuba nooferwa iwe na bagyenzi bawe. Yongera kubagambira porogaramu yatandika. Zero mushanju munana mukaga cyenda na ibiri makumi ashatu na ine atanu na ine hamwe na zero mushanju zero ine nkaga ni mushanju na mukaga ashatu na ine ndeba binatandukana bo mu porogaramu egi y'urugendo rw'amagara abantu bashatu bonga. Revival Radio, hello. Hello. Twakwakira weshemwe nibakwetoha kandi waterera nkahi. Kasande Dorinari Tendero. Yes, oriho kandi wayitebekanise kura porogaramu y'urugendo rw'amagara. Amina. Revival Radio, hello. Twakwakira weshemwe nibakwetoha kandi ori nkahi. Ndijeni jemfunandi kibanga gatashema. Yes. Mazimana iseka kuga porogaramu y'urugendo rw'amagara. Yebare. Second last caller, hello. Natungomya mtuntu wakashatu mazimana simarahanga. Amina. Na kwakira n'umufyeyi ukafite mwe nata uri porogaramu y'ini mfureha. Okay. Kunda munongana amakara katebe nagatika umujanye no stabitinga ko cyano gwegera. Yebare.
Okay, abantu bamara kandi turebe ngo twatandika porogaramu y'eginishemerwa mnonga messages zindi nintunga abantu abariho abategereze okurenga bahura umuntu warahango gukana ukora ubujuruzi bwe nibo benje mnonga ntuje kuba ntushoma messages zabo ntuje kuba ntubagamba konko muri yabo ndiyo ninza kwakira Reverend okutuguriraho neshara nareba munywano wanje wishe muri dia setara obayo wirebe bureburengwa mnonga kurgaho muronko konjero mbagiga bagenzi banje bari kubayo kano kuri Survival Radio. Ntwara umugisho nyakire Reverend Modern twakwakira mu studio za Survival Radio. Yebara umutegekano sa program. Mukama simu mnongo kureta nintegatika ngogo n'umurundi gwo kubanza. Okujja mu studio za Survival Radio mu program y'urugendo rw'amagara. Of course, ugu n'umurundi gwo kubanza. Konka nariziremo. Yes, on programs zezini. Yes. Amina. Yes. Kuruko umuhanda ruhanga yandetaje. Amina. Kandi musima mnonga. Mbwene tugurireho neshara Reverend rero standike program age. Katushabe kamarhanga ubushobozi bwo notawaho kandi wembabazi yebarabo umwanya wo gukuwatwereza kandi kongera kureba burunjo bwawe n'amana gawe ibyo gukorera abakunda kandi abotorana mwene wicirize urugendo rw'amagara guhereza umugisha ibigamba birungi ubeni wabitugambisa kandi byongere kugira iki byakora yaba bahurikize beretero ugo otine masiko ukugera masiko kandi no kwindura ugo utakakumanyire ukugumiza mukumanya twashaba ebintu twikiriza ngo watura Yesu Kristo mukama wetu. Amina. Mukama simwe mnonga. Amina. Yes, yabari mnonga Reverend okutwiguriraho neshara. Kugera munsi tukacentu bantwenda ngo umuntu bunde bo takakire radio utakamanyira umuntu utwatayisa omudakika emwe bena yetereza kwenda ngo twakira umjenyi w'itogo. I love you, Lord. Oh, your mercy never 93.2 FM Revival Radio, the best Christian radio in southwestern Uganda. Held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God, yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of
Revival Radio cyendanisha twatonyeza ibiri amagara umbwijire cyeshongore cyo cyatikiza cyumwada kikayi kuna mshanju zonke zarenga rushaha ibirizo mu mabaziyogu agent program urugendo rw'amagara kugwa kubagwaguri mu rundu rwagwo kubanza program agent ko bakugeta mushuganisa wayo nabanyita Anthony mshango bwaje kana tungo mjagwa mani nko kwahura murisa kandogu ne chaplain wo mureberezo witabo bureberezo bwankore aweshe muri Reverend tumuhimse modern ari mu studio za Revival Radio yatwiguraho neshara ekiro kumanyisa ngo twatungire shara ntubantu tandika program eji eri ya YouTube yokora cyeho uyongire gambira mugenzi wawe nondijo ngo program eji nabasa kugikuratara ari kutereba kandi ubwo ari kugihura no kusharingira abandi nchiba kiri chikuru mnonga ntujja kuba nshoma comments eziri ya YouTube at the same time ntujja kuba nshoma messages eziri ya WhatsApp kandi naba streaming live at www.revivalradio.com echimuru kukora nechamani nakwakira oweshimwe Reverend Modern Ogundu Murundi yebare umutebekanisa wa program yes tutandikiraho mbwenu umuntu naenda kumanya ukuri yaheru naenda kumanya tumuhimbise modern nuwo hakazarwa mwaka ki yazarwa bazire ki yazarwa nkahi kandi bazarwa abana bangahe yebare umutebekanisa wa program ndi Reverend Modern tumuhimbise kandi ninzarwa umukibungo umurubo rugotana baheta bibungo sel bibungo sel umuri rubo rugota twazombiye kanisa bibungo Church of Uganda rubo rugota parish then Chikagata Deaconry uko niyo nkuzarwa kandi ninzarwa umshija urukwetwa the late now Cedric Kwechenga so Kwechenga akaba ine abacara bashatu kandi abakazabubona baciruhu mawe nwe yabire ari umukazi wa kashatu so mawe tuyina abana bana so abana banabo ninye second born ninye second born kandi umushomwe na nabojo bashatu uko niyo nkuzarwa mawaciruho kandi muze hakatwarwa then nabariya bakaza abandi babiri baciruho cyataha mugende cyo wito family netwe nabojo bashatu no mwishcyumo wakiriba kucyashana yes mbwene wazarwoko nazarwoko umukeju ya keruma bakazi bashatu nanwa muze wito okay dadi na mami kuba bimbagambira bagira ngo ukatandika ikibina cyawe cyo kubanza nkahi watandikiraho oyine myaka engahe nkata ubona ko ubwo ukusoma kukaba kutarinka hati so tukantandika ukusoma tukuzire so nkatandika primary 1 ndi nyine myaka mukaga ahari ruborogota primary school so ruborogotejo ekera hari akahari hishomere yabire turi hihi konka ritakoraje ryeri ya government konka ritakoraje mbwenu natandikira hari kurugabungo kusuma ruborogota twatushimo rusozi ureba myaka mukaga ni shumo rusozi ni intemba ni shumo rusozi ni intemba aha myaka mito umwe nkangwa nkangenda ningwa kuka still ndeba nahikayo ahishomeraho so watandika ukushoma no burugendo rwabererengwa mnonga wagumayo watandikira ikibinda cyawe cyo kubanza tukakatara umuzana sare imanya top middle what nkatandikira direct on P1 washoma nashoma ikibinda cyawe cyo kubanza ikibinda cyanjye cyo kubanza nashoma icya kabiri cya kashatu cya kana mpaka icyamushanjo the same school yes tindahinduireho ubwo wija wakorota kibina cyawo cyamushanju kibina cyamushanju nubwo ishomero ryabire riri rumumporampora mwengo kuba kugira ngo one eyed man among the blind so naryo
at the time rikaba ritakushomesa je in fact obwire bw'itine wizira mu first grade nkijanye ni 19 kandi nkaba mba ndiyo muri yabo abakozire owabiro kubanza kai ni 16 16 habaho noshano wi 18 kandi yo mu bo kubanza nkabana so wakora second grade nakora second grade itarimbi 19 by then ke itarimbi yes ikiroto cyawe ubu aburi yo mu primary nintegateka ngo kwa watangiye kugera mu biroto ukanohura no yenda ngo wokozire juzo mu secondary of course ku babire bantu batugambira Zantare Zambara High School ora amashomero gamani amashomero ago ni wogegomba amashomero ni wogegomba ugiruti kuno kuze konka ukireba family yo rukurugamu ureba ruyare agamashomero yes esente zimwine tizikubasika urebaho rukuruga ureba nobunko yendishomereri konka ruyare chugumere kandi nabwene kindi na maxes ubunde zwakora zitakubasa kutwara umuryeri shomero eruwa kubire no yenda yes ebyo nibyo mwe ebyakuremesa umwe kuzo mu mashomero nkago eco kubanza max ezokuintuire yes eca kabiri sente nangwaho max zinakozere chamate bakano bantwara nayenda kuza chamate konka muze yaja ngo sente takuzibaza so chamate handema hakurema niyo na awaho nuho nabire umutima gwanje no guteka hakurataho ki secondary wisha wagizamo nari byakomaho toragira mu secondary at the time hakaba hariho ishomero ritandikire ritandikire awaho muri ruborogota rya private azohurira ishomero nubwo ryatandika muze hatizaha nzahashi utandikire unaha kai byashoba aho kubaba kandi bashabe sente nce ndukudescoringa ni ishomera ruborogota ni ishuma na no second nashuma mwe naza yutamu yo kubanza mwe konka ruyare ndebo rugendo ahinkuza no kushoma kutwabire ntushoma manyango aha naguma hwa aho kushoma no kwanga mwe kunahereze yutame mwe ngambira abazire nti buzimazima ni imporra aha naguma ibintu nibiza kwanga nishoma ni ntaha standard very very low kushoma abo kuba tukatine baticha ba biology tutine baticha ba physics tutine baticha ba chemistry bakana baturetera abana bahereze senior 6 nubo babire babana batushomesa mbene ukakuri yo kugeita ukakuri yo kugeita kati kungambira muzehi ntubuzimazima nyowe aha ati nyowe nimbase sente zankahi nimbase zaha kintu kibakari obwo kano shashura zinga hezo okizifika bwiro obwerezi kazi tari nke mitwaro mushanju gumwe 5 aho konko nakubwo 5 mushanje keina mane keina value keina mane minje mwana hatukunyenda kuhinduka nza kisiyoro nshabo mwanya kunza kisiyoro nashabo mwanya yes agira ati nyowe esente zinkubasha nezoko mbwene mawe hino ko ashobore kirwe yes hino ko ashobore kirwe hati wagira ati eze zobire no hakuriya nyowe naza kugita hezera yongereho muri yeri shomero otyo hati nuho nahindurire nkaza kisiyoro secondary konka nayo mbwenu yabire relatively good nango hati nekoraje munonga nekoraje yes by then kushanga no senior form tari tanumwana numkumwa ko gwitakije ababirubonga so hati mami yaje ati nyowe zirkweyongera azobire no ha muri yeri shomero naza kuzongeraho so aho nuho yiceririze nkaza nkahi nkaza kisiyoro kunagire kisiyoro nazo boarding nuho nagirira boarding kisiyoro kunkanashanga kisiyoro habasa habasa ombyo kushomesa habasa ninkwetegereza naye mbereke tareboni yes by that time kunkati ndunje babana no ndokoraje munonga yes abana 25 mu first grade ndokora nekintu kikuru munonga so mbwene waza kisiyoro naza kisiyoro actually kisiyoro nkaza yo musini ya 2
umwaka gwena nkagumara kuriya omuzeira remeireho eh nagira ati nyezo nizo zinkubasa munonga wagumusiriza mpaka umwaka gwaho naza kisiyoro omusini ya 2 ya kabiri aha nahikayo warshangota narshanga habasa nazo boarding boarding yaguma ubunako buntu gw'amashomero gabe nga strugglinga umanyirereho umuka nurya nohaga to inenja nahikumunarebe mbera yaguma byakushobera bakaba kutera hemere ujutu hunashi ebininza kubergamo konkarahanga yatwatara twarinda wamanyire mbera with time mbera naija najimanyira nubwo yabire gumeri konka rahanga yambasa naija naheza senior 4 omwishomereryo wakora senior ya kana nakora senior ya kana nakora 3 na 8 ejo second grade nayo yes 3 na 8 first grade ne kumara 3 2 nakora 3 na 8 mwekiri kumanyisa ngo kakora second grade nunji nabwo abo kuba I was among the first nka 6 around there okori umumuro mukaga abaye basingira ishomero kantine bwenge really so kunoja nkabani polished nabuze kazi tarukubi wakora nakora ntyo senior kana wajiheza ishomero kante katice mwenti gire ngubuka warmanyire wagira tata nakirgaho naharebere naro kagira tkonka nindeba ngutinka shira ishomero ndkwenda riyenyene kwahereze gukora ezo second grade yawe at the time siyore kat eketine na erevu strange as it may sound kabetine erevu so tine kunabire ni ingarkayo yes akanda tariyo erevu so hata hunaza isinjiro SS yes naza yo erevu so kunagire mu erevu nabwe nagenda nyine sciences nagenda nyine PEM why did you choose PEM at obunako ubwo nubwe habire na haba mu transition na no language kene hinduka yo kugira ngo watwara arts you are going nowhere kandi nitwe twachitwara tusyo in fact nkanta kuzireje sciences konko mutuma gwanja nguzitwari na that grounding etabonire ya sciences nyushika nkanyine credit 6 on math nyine credit 6 on physics no shikinabire nkozireje bana kama sinyini 2 hati na twara subjects watwara PEM PEM kuna kire nanka isingiro nabwe nashanga bashomesa ba sciences barabache bari limited aha batari limited konkana bona boro kureba ngo TJ TJ quality mwene kumba ndiyo nyijanshashe rino Otiyoro kutabukira erino tamu yawe yo kubanza ubwo yes erino rimba kubi nambweno haro mission age hospital nyona nararaguriza yo free of charge at that time nkije mu haro mission hospital banda gurabusha yes ba erino in fact ishomero rikatwemotoka tinda yihirene sente nasi yatureta yatusyaho haro mission hospital ntanyi nerino karmerire mu nkamino minji bagakura yes so hati kuna habirinyijire nasi atkamba rambuzemo atutwara atwereka mbara high school hati mbara high school ndebenyire eyine kanyina ayiwabo takareba kaninteka nubwo gwabesha no kwija mbara mwene kunyija orebe kizimbo rebe byombeko ndebe kizimbe ninyijuka mutama nkashaba najya ntamukama nyowe ndiyashomera ryari umukanyina abo kuba isingiro secondary teriyo na hata actually teriyo umutima gwanja mukama nyowe ryanyigorora ryari nkaza secondary mu high school so kuba herze kuntreatinga na rugaha kuna herze kwahereze senior ya tamu yo kubanza senior yawe ya katanu
muzehi nangwa hakari positive namujanta ntukuriye ibintu byanjiri isingiro ate atiza ntunga muhayi ntunga muhayi ayohereza yo brother wanje kunshabira umwanya hati kwaza kushaba umwanya bagumwima otyo mbwenu eshonga bamuhereze kashi ntunga muhayi kandi itwara abana bari abakozireje kandi zawe zikanzu buraburamu abaja ngogo really apana so hatuwe yaje ati no actually nangune ndijo shonga bakaba takukira kwakira abana rwagati yetamu na hati ya nuko kiri ntunga muhayi to kufakuze mwenu agenda agumiza amazi akabari kwagumiza muyaza akabari aza Kigezi College Butobere yes hati kwahika Kigezi College Butobere ashaba umwanya bagumuhereza kuba gumuherize ayija arite kipapura agambira muzehe ati nyo naza yo kuri abanyuma umwanya nagumiza mu Butobere bampa umwanya okay ayija muzehe hayikiriza so ndaga kisyoro orga isingiro SS nza Butobere the honorary senior the honorary senior hati kuna kire Butobere warebe bintu Butobere yize Mighty School I know hati kuna kireyo natandika kushomera umukanyina eriye inashabire washabirira hanga natandika kushobora umukanyina natandika no kunabira amezi gatapu sinanguna kuri gakagari tukatwine yo kiba kweta ngo showers I know tukatunabira umudomu na latrine yo munju no latrine ne yaheru toilet nezo so nkashanga yo toilet umunda tutakushohora kandi no kunaba nutunabira nkahi okunabira umunda na nukurara mukanyina dormitory ikeriye akanyina okushoma omukanyina najante ugunugo mwanya cyanje cyaterera abo kubanyuko obwo wazayo otakereze tamu yo kubanza naroka wajereze kana jereze ya senior katanu nazayo tamu ya kabiri wazayo tamu ya kabiri nashoma nahereza yo senior 6 washanga abo kuba eriyo nishomero nko kwatugambira nishomero rine abana abashongokire ubwenge nubatozaho competition ukajishango to mwishomere abana bakabino ubwenge ruyari abana akari abana bar smart bino ubwenge yari abana bakugamba jurujungu itoyijuka Yesu no mcyaroko ruyari urujungu tukata kuricengake. How did you manage the competition ukajije managing utakureba ngo wazana barayinemu kashara ini uje nkuriya hino rukubana ndakumanya buri muntu aryo muki uryo muki so you are not competing with anyone after all toine wo uko takutina abasenior mbaceta echhoro uko takutina kugira ngo nakora kuba senior 5 nimbasa kutazo musenior ya mukaga bakabano batema kubabire no batema ninyijuka yozi kandi kabyando mutawuni ndiyo mukutina ntatu bante mama we senior kubura kuba obi wa senior kubna abire ndiyaho hati brother wanje wa anko nawoni yabe nashomera hatareta report kwandita report nshanga ho promoted to senior 6 otechanje cyaterera kashemererwa yes hati really senior ndiyo abo kubachikache roya kukutemera umutamuzi bakaba takutemera umutamuzi kugira ngo utamu yo kubanza ngo bakutema imensa senior ya katano wanuza yes omureva ndijo so banyikiriza nazo mu senior 6 nakuza munishoma kandi nija na mariyo wa mariyo wabukorota senior yawe ya mukaga results kuzizire senior ya mukaga nanka yijuka grounding ya sciences iketarundunji yes so kuyabire tarundunji nija nkakoro points mukaga mushanjwaho I am not quite sure but 7 and 6 har muzimwe ankija nakora one principal pass na combination ya weria ya pem so kuna kozire one principal pass
nija na aho nkani mbanyine chance yo gukora diploma nkanyine one principal person na 2 subsidiaries. Yes. Nyishika nkanyine 2 or 3 subsidiaries na one principal person. Niba batakwikiriza kuza aha degree none wikirizwa kuza aha diploma. Hakurata hoki so kuna herze na nija ndi senior niyo najunirwe omwishomereri. Yes. Ori omusiniya ya mukaga nare ya katanu mpikire butobere keri ishomero rya free entry and exit. Yes. Azurunga zuriyo mu class wargamu shamwazi yo nushora nugaruka otyo ati kuna herze na wajero tunantekereze Yesu Kristo kuba mujuna w'amagaragara. Najunwa kuna junurwe nazo mucapo. Nazo mucapo mununga namwe najunwe ibyo byo kujunwa batandaka kwereza hanga bitari byo kuzana capo ntwirininga ntwishongora mununga na manyana na chaplain at the time akabari reverend akampura nango hatene bakam venerable hati akija yabasaba deacon mwenu naguma mu chapo ninkirininga ni shome bicweka ni nkora ukore jemermo ejemermo yo kwesi ya munonga kanisa nahikamu washyira mu cyumu biri 15 byo kwikumiye 2029 nikiriza Yesu nko mujuna w'amagaraganje yaba turning point yaba turning point omagara gawe. Yes. Umuntu nabaza kwebuza kwa heru abandi obwiro obwo ukora yo mwana muto munonga ati ukora birumbindi cebibi yakujemesereze kuza kugira utapa na bono bobwire nantekereza Yesu Kristo kuba mujuna w'amagaraganje nimbaso butabaza nibindi cebibi yakujemesereze kuza kujunwa uka ikwatsarahanga. Very good. Hati aha bikwatirine no kujunwa niteka ngo kimwe ruhanga nakoze semiringo myinji okutureta hari. Yes. Ubumwe nakozesa kubanza kurabyo mbintu bigumere ukabireba ukajuta utunanti kwasize mukame byanje byaho. So nkoko nakugambira ngo nkakora polygamous family. Yes. Family ejo family neberme bizubu byinji tabukubura abakazi bashatu abakazi bashatu ebizubu ni byinji harimuki konka kimwe aha cyabire echa preyingerero rumpango no kugira ngo nebintu bibiri kimwe mawa kija yashasha katandika kushasha ndi nko mu P5 so P5 yashasha kana shasha umunda hakumuteganisa nanguna hata na hamuteganisa mbwenu bwanyuma yashasha mununga yija nawe ninja yajya tapana okushasha okukundumu tukokukera yajunwa in fact okujunwa kukakuryo kugira ngo karafi azo magara gatagizireke agataho we nico cyatumere nayikiriza Yesu Kristo nko mujunwa w'amagara hatu yajunurwe ndiyo ni nkuwijira bwenshi na nijire nkajunwa akuba nawe ayinemu umukono rahanga kamukoresa hatu yajunurwe yaye hamukama kandi yamwe hakutari kugira ngo nuko yaye hamukama yamarira tukunda abe narujuru mu magara genseji kandi kumanya ngo nangwa ka ya yehwira amasuko kwabira habaho wamushobeza nk'ekintu akakozesa statement yo kugira ngo noija kundonda nimbura mwera kako oba nakijijuka kunga kacera kugira noija kundonda nimbura yabo kuba nanye nkana murebere ndeba ngo ruyari ko muntu mbweno wayehoira amatsiko abo busaso buyabe narabamo nango mwakija yaza no mu theater yarugamo rahanga yamuhamu konka unkareba kuyabire naba nashaba kuyabira za kushaba akabata tujema ngo mwije tushabe hanga
akatandika yishongora ashaba konka muhurire so mukushaba ko inkampuro kwari kusima mukama yebare kunda byo muri yeki mukama yebare kunda ryo muri yeki mukama yebare kunsingu zeki mukama yebare kungarakamu mpora nashabira abana natushabira mpora mbwenu okushaba mpora nashaba yes munanye kwisha kujunwaho nareba rahanga kwa inamani ruhango basize kurinda mawe obe yayeho iramatsuko nako buze yayewe nubwo arabe nashasha kandi nindeba naba nashaba nasima rahanga ye bari kunkorere kandi nabwo ne kindi najunwa nareba ngo mawe yaheza kurugaho nante kwasize mukama tinko tokubasa mbera neza kundema mbwenu nibyebyo konka ne kindi na nembere inabire ninturamo iyo kutoroka ishomero iyo kuruga mu ishomero kagenda heru ukaza umbugenyo batakweseremu ukaza kwiba miyembe y'abandi kwiba vakedu z'abandi nagira nti life age kujirgamu kwicereza Yesu akabanwe yandinda in case mawe yabataciro kandi n'ikindi na mawe kunabire ndeba naye haruhanga namushabara hanga namugarakamu nagira nti rahango go basize mami akamujuna akamuhindura na nyowe ya namwakira ahamyaka yanjeje nayi abo kuba nkareba ngo ruhanga nuwe gabire gari y'amasuko ganje agasigire namwicereza nko mujuni w'amagara ganje amina yakusinguza kandi warebe byawo byatandaka komoroka munonga in fact manya ati awaho ntakajunurwe iyo tinkumanye cyabireho icyabireho hata muzehi akakwatike na mawe no byabirajunurwe kasisikara munonga icyakasisire tinkucimanya kandi kukasisikire nana akakwa umuzire yatakunda nyina w'umwana takakunda abana munonga so nitwa nakakwata akabire karoho ahagati yitwe na muzehi kacendera kaho kasisikara in fact muzehi akata kututwarizaje abana aba mawe yes akata abo mukazo wakashatu konka ni nyenda kugambira ngo amani go kushaba amani agokushaba hati tuwe kunkasi ikibiriho niki kandi tukatarubana b'imicumbi no actually tukatutine micumbi ngo shanga umuzire ngo nakwanga ukozereki uryo numanya babana b'imicumbi no yeje imicumbi myinji tukata kumuteza kanta kunyomarwa nkanta kutoroka mukakugenda kurwana kuzombekeza n'ibindi nkanta mu rwani sutukemera umunka bamba ninjikora konka at any slight mistake nkono nurige zitakabahuga konka twazo mukushaba umukushaba haze nyenda ngambira umuntu we nuhurikize shahije ngo kushaba kuinamani munonga twashaba na nyowe nazo mukushaba ukushaba nyowe nabi kunabendi yaho nareba muzehi naguma nahinduka umwaga gwatandika kucendera umwaga gwacendera muzehi yatukunda in fact akafana tukunda munonga abo kuba nyowe muzehi for the first time tukuja ngo akai visiting day nyonga ntakarebaga nkizo barya visiting day muzehi naije konka muzehi by that time akai ne pitch akavuga okushaba yavuga yayija isinjiro secondary kundeba muzehi kandi waza kubuza nko mbana abeye uyagira ishomero kureba ninja ninka sister wanje nananye yayija isinjiro yandeba kunagire butobere nyowe nkabandi yaho ndi omurumu ntine kinkumanya nabandi yaho ngusho yije surprise muzeyi wawe atakutwenda nuwe yija kundeba norwo rugendo kuruga isinjiro kuzakabari nkabandi yaho pai nareba muzeyi
muzehe isi waija nija kukureba mbwene kankugambira amazima wareba ngo urahanga nakora utakikirize Yesu Kristo namwe niwo wabo uryokwe eka yawe irabinemo umushija wawe ureba arabinemo umucara wawe ureba abana batatereye okubirgamo reka okubirgamo solution iwe tsimba amajushabe abo kubitwa kusaba nkareba no kuhindura niyo password muzehe yija yandeba yampereze mutwareje eshatu yo bwiroho mutware eshatu by then zenempiha ekeri nki 10 ya hati no ziriya zanga kwa hati 10 za hato muzire kuretere mutwari 10 so muzehe yaje nsijara nashemererwa nareba muzehe okusaba no kumuhindura no kurwana yakurugamo ibyo kutongana no mukikuru kwa ndacika yabirekeraho nareba manago garahanga amana garahanga nago kushaba kinkumanye cyabire kikiresere konka cyone cyabire kiresere tukashaba rahanga ya chihaho. Okay. Senior ya mukaga wajiheza wakora zingahe? Nakora mukaga akayongeraho cyaho hati kunahereze senior ya mukaga ahwaho ninyijuka nyowendo butobere nkashaba rahanga ntarahanga ninyenda manye kindu kwenda kuba nunda mbo mushomesa nunda mbe engineer nunda mbiki hati nyowe kuna byamere kirwecu ikirecu tindiyo nimanyisa abahurikiza ngo mugendera abiroto ibiroto utagaje tukando sirecu turahanga ikirgera so nyoko na byamere kirecu naiza kushabaranga ndukuza kubyama ikirecu nambuza nuyendanyije kubaki narota njwire ebibi byabahereza bakujwara umukanisa otyo tindarosire ndi bishop tindarosire ndi reverend tindarosire ndi muburizi nyunkare njwire ebiri kugeraki ebiri kwera now konka okay namanya nti echo nechiroto niyo nkanta kumanya how it will play okukirije kushi mweno ahabwo okuzoma omuchapo munonga hata aba bahereza bo we nakureba ku sportinga agira ogogo line yene yekanisa hati ogwe reverend akampura anja ati ninyenda kwandikira recommendation letter ajimperiza hati kwajimpereza atogitware reverend wawe owaburi sobwanya ruborogota yes so by that time owabira reverend and reverend Charles Rwamunaye hato ruita yarinjira makagegara kabiri ngasoma n'abatabane kunyi muretere bara hati kwajishoma hata nakwekanisa hati si wampe kanisa how does that come otyo hati pereze senior 6 hati kankwerize kana hati gendo beno gishomese we kuyashomerera tayari nguru habwa recommendation yori kuriye y'umurisa akuba kareba ko nabene zo mukanisa ko nabene nokoremero yawe nabene yetware ryaje ogogo koringiye gugu ne ya church so rahanga we nakoze surprising events of providence ukuba nayenda kushikiriza echo echakubateka tekiro magaragara mwene hati kundugayo bakutoma umukanisa antuma umukanisa ekanisa yabire nesinga yobuce eze kanisa zikusinga mwenu ababurizi bakabata kuhenda bakabata kuzayo kandi nyowe n'obunabire ntakajunurwe ndiyo muka muzeyi nubwo arayabe nabakazi bashatu kunkaba kujya akaba nakunda kuhereze kanisa nubwo yabirahire ne kanisa umwanya akaba ari mushikirwa kandi imagine aine abakazi bashatu kunkana umukiro kunkaba kujya kana akunda nubwo yahezita ke kanisa nubwo yabirahereze byabura byona kanisa nubwo yabira fayo kure mwena nayo ne kanisa yo witu nayo ne kanisa hambo nce hati ababuriza nayo bakaba batakunda kuzayo so muzeyi akanyeje so kuba kwebembera service ndakajunurwo rebe umuburiza kuyabirabura ati genda ushomese
ube ni wayebembera service abantu muzehe anyereka nubwo ari yabera atajunurwe kuko akabana manya in fact twabe tushobya tushomera Bible ahita Bible ahemshorongo akakunda umusorongo go kugira ngo nkonsya abana naborora otyo muri saye konka hati bangomire otyo ogo ni kiboko kiboko akabanza yakushomera Bible atakafutira mbwe naho hato kuzumu omukanisa muzehi nanyegiso kuba kwebembe hatiya uriya yanyu yandi yampandisha recommendation najitwara wa reverend yantuma mukanisa yitwa benturundana 13 15 kashanjo umutwaro ozireta bakwahe 13 ukwezi ushanga nutunge mitwareje ebiri mbwenu konka okwetokwe uko kuhereza mukama nareba mana nareba ubushobozi nareba kubasakwe nareba kuyatkoriro muka okuyahurira kushaba kwita okwarinzere mawe na no kusasira abo kuba hariho businjo bw'umuntu ari kutunga ubwense gitakubasa kumuhereza so obusinjo bwe kunabwina naja nti nyowe ninyoha utakuhereza mukama otumbwe nebyo kutine kanisa amana make gayo nice oba bakushashuranje nyo nahuriro kwetwa harece bakweta urweto nahurira naye twakuhereza mukama regardless of the pay inabire nintunga so na Reverend Charles Rwamunahe yanacharinga so kunabendi yaho na ngu UBI netendeka abahereza netendeka abahereza bababuriza at the time nangwa reve y'abantu babene bandebera baba kandi bajango ubu ahereza senior 6 yaheza nawe kana bo mwawure ikinte kitarashikirene cyo so nashoma naheza ubu nija UBI bampa recommendation by then Archdeacon Akar Reverend Canon Kache Kache Ronald yampa recommendation na numwe yampa recommendation nija UBI nashoma emyaka 2 na atende kwa kuba mburizi kana shoma na diploma ya theology kuna herze diploma ya theology convictions zanje nyo tinkumanya bwenshi nahurira ndikwenda kuhereza kunuya umudinari owabira ardino bunakobwe akabari the now Bishop Magezi amurebereza wa Northwest Ankori hati ndeto kushaba kwanje nshango mu office atagiziriki atarumu akabajire Kampala hati muterere sumu ajatiwe tekayo okushaba kwawe kundije ntuja kureba nango cyandetire kumukunda munonga kuyagarukire hati nosha secretary tiyamuhereza kushaba kwanje ba secretary umwe no mutwarira ikintu we abura kuchitwara mukamo in fact wakataraje muhiri nguma ntegerize hati ibintu byababita mbwenu umutima gongera ngo mutere isomo hati kumuterera nkayijana shango tariyo konka mbwenu nkahandika nko kuwa birongambire wanje ngo nuje kwijana no bereba mbisigerese atikanta kabirebire atikanyije checking wa secretary so azo wa secretary abyihayo anterera that gesture I loved that gesture ikinte kiyakoze umuntu mahango ngogo ya kuyahereze kubitunga ya taking that actually responsibility kanya karingwa yanterera he kuyahereze kunterera yangira ati nagireba application yawo orindeho kwarbaho mwanya ntuzakweka ukakurinko ku 11 kutandikire yes so kunabire ndyaho banyeta ngo twakutuma umurti orsense saho umurti niyo kanisa yanje uyireho ngo yari inashomise ndiyo muvaka babeta bakatiche sitabashomise yo mucyaro ejo kanshomise munkameze nkamwenda waza kushoma naza kushoma kunaragayo bantuma orsense umutawuni ndiyo mwana muta was very young otyo kuja ngashoma nkuzire very young abantu bandeba yamawe na shogo neji kanisa ngona batugaya ngona bareba ngo batuturaki batuturaki
mwene ruhanga nakoresa kumpuka mumbura abagira ngo gunosha naija ku naija kubasa otyo ayo kantine mukazi kochira muto nakora ubuhereza nargayo bakora imyaka ingahe gumwe aha nargayo banteka kartundu namara y'umwaka gumwe na mezi 8 so kunabire ndi kartundu nkampereza senior nkampereza UBI kunaherizenti Reverend Apollo hariho University Kampala Reverend Apollo ugu umwahure wa Nyakayojo wa Ruburuguta atyo akaine munywano wo mugiyejo University ni University y'abajungu hata mugerati Reverend Apollo no wantungamo amugerati hati hariyo chance yo gukora interviews okatunga scholarship atyo mbwenu ijo gikori ajati nyowe ukusiga heka nindeba hata hina hikachitanguye akayashwire mwena agerati modern bani wazayo nzayo nkora interview babanza bakoresa interview muri Jejo University being abo kuja mu University y'abajungu nibendana bana bene bakosa interview y'urujungu kureba no basa kumakinga je na nabajungu so interview njikora njika bampo mwanya abanyadmitinga hati kubanya admittingire isente zubura abo kuba nkaruga nkazayo kushaba umwanya muzehe akafa 2013 kuyahereze kufa nubwo nagireyo inabajanti nferirwa muzire wanje se baja ngupana tubampa scholarship so noho nijire bakantuma kuba ntumere nazo mu cartoon or sense naryo na cartoon kunabire ndi cartoon erishomero ry'abajungu bo tubakufayo babina abana bacho babinje konka bayenda kutunga chata so kuba yenzere kutunga chata National Council for Higher Education yabaja mwina abana bace mwina kongera muhendo gw'abana cabajemesereza okuronda abana kubaha scholarship so hata aho nkabandi ebirahanga kora nyonkantura azorebe nanguyo babambe nabajante biroto mutabigendera kunka nyonkandota ndota ndyo mu class ninshoma ndota ndya university ndota nyundu iba ndya buruku ndeba ninshoma ndeba mu university kunabire ndya ngo scholarship wajitunga otyo nterera mukamanje din by then canon begumanya mujante natunga scholarship ati hati watunga scholarship really gendoze kushoma mbwena ajati ichora akore yanjure bintu bye kanisa ugende uze kushoma yes. Embaba zarahanga no kushaba nganisha barahanga ngo ni nyenda fees kunko muri yokwe ijuka tatata chiroho hariho mawenga nashasha takukora ninye nabe ni muyamba hafiz zabana mbweno mukumuyamba hafiz zabana yes. Kunagire kushoma yajate byanje byaho kunkarahanga nabwe yaguma nakora nako nagenda ntungire full scholarship work scholarship ejo ekaber work scholarship work scholarship eshuma isankaba ni shoma ndukukora bantaha myaka 5 yo baro kusoma degree myaka 5 anyway degree neye myaka ene yo muri Jejo University abo kuba nkaba ni shoma biblical studies with mass communication yes. Kandi shoma ebya bibuli na mass communication so kunkaba hanyongera mu mwaka gumwe ngono gukora na shoma yorebe ukanusha mwishoma doctorate ninga ni shoma medicine na shoma myaka 5 mwene kuna noho nabire ni impereza actually haza muna covid kushoma kwa tushobera kwateganisubu kuko kinkusimira ruhanga ico kubanza no kurengo nkabakana bampera fees university jeri expensive bakana baturisa no batubyamya kandi kurya je kuko kucurira je bakutubyamya je yes uri kubyama je kandi turi kushoma je abakatushomesa je quality education nkatunga okushomesa bwa actually nkatunga education ebonire eyinabire ntakatungaga amarevo zanje zone yes. Izo kushoma abajungu abo ban training kandi bakan training okuhereza ruhanga muringo gukutangaza niyo narjire ndukuyija
kunayijere by then actually nkakorera aha internship already kandi ya watshanga hwa nabashanga hwa so aha nayijaho Ruhanga yakora umurimo gwo gutangaza Reverend Modane tumwina rahiya kankariba ngo imbabaza arangaza ukora ibyo kutangaza ariyo nakuganira binji munonge biyesabase kuba namukorera amagaraje n'umwana uko yatandikiri mu struggling oku yanagambire byara birimo amashomera ge yarabirimo n'ubwo menji munonga onkaranga base kuba namukorera binji byo kutangaza ubwo hati yatorekire uko yabase kuba nazo mbajungu bakamukwatiraho akabasa kuba nashoma emyaka 5 cy'yona bwanyuma y'iceshongore kininza kuba ningaruka nawe umushaha yitu ya kabiri nimbuza ukarga yuko ziruta kandi uko arigireyo hakurata huki yatigira ngo internship akagikorera ha radio hakakurata huki n'ibindi tukimwina kandi tuganira nawe weshemwe n'uwasasara Aran ari nyuma ya kamera kandi program yeji ya YouTube iwe cyawozaho ogikuratire ugambire n'undijo otakagiri aha program eji erukumanywa nkayo rugendo rw'amagara ntugaruka n'ibindi binji ebiturukwisha kuba tuganira nawe on program erukumanywa nkayo rugendo rw'amagara From the moment jena kwe kwatanti ebyangere byachuka kati ndi mwana wa mwami onkoleteri runjina imba onkoleteri runjina tanga onkoleteri runjina kutendanga onkoleteri runje bitagambika I will praise you all my life dance for Jesus. Blessings follow me, your goodness and mercy too. They will follow me all of my days. When I'm bankole David unjina imbankole David unjina tendanga mbaningewa kubango nkole David unje bitagambika yeminyonyole ntya dance for Jesus. Cheers. Cheers. Cheers for yes. Cheers. Cheers. Cheers for yes. Dance for Jesus. Cheers. Dance for yes. Cheers. Cheers for yes. Dance for Jesus. Cheers. Cheers. Cheers for yes. Revival Radio cyendanesha twatonyeza ibiri amagara mu bijwire cyeshungure cyo cyatikiza kimwe ahadakika mukagazonka ezarenga arshaha ishatu zekereje turi antuganira no shemwe Reverend Modani koyechenga koyechenga nerishe ni ntekatika naje kutugambira konka nubamweta Reverend tumuhimbise Modani Ariana tuganira binji kandi tubasima mnonga bariho abaturikize abakuratire program eji YouTube Facebook nazirebire messages zuri aha WhatsApp yitu zombwe nto kuzubara no kuzubara
mukama tubase kureba ngo twabaransinga byona kandi abantu aba nabo tuba twine kubashoma no kureba ngo bariyo kandi baturikize. Reverend Modern twagaruka yes waheza kosi yawe y'imyaka uko utakukirana n'abashaho manyanka zokwe nabura nabura yes imyaka 5 wagiheza nagiheza wazankahi akurata huki so kunaheriza imyaka 5 ejo watunga degree yawe degree yanje first class with honors wanji ranga nkashoma natamamani nakuja ntubaka akariyo okushomesa kurungi abajungu nibatushomesa je batushomesa urujungu nibakutraininga in both ways natunga first class so kunatungire first class nija so nija umunkomu kwa katanu aho life yaguma ijuke kanisa zona nababa batumeremo nkaba ntine murumo ndi aho mutawuni yes hati life ejo ndiyo wa brother wanje ninturayo life iri egumere mbwenu mwenu kuyagumere na kandi kwe kuguma tunge bgambo byinji umucyaro umukikuru manyabariyo no bamugambira ngo umwana wawe ebyedi nakabirgam akazombya ready yabo kubaka nabende Kampala ndanyine ready yinabenyine ho program kandi nkora family weekend so nkanye posting ebishani ndiyo mu radio clips ezo baja ngwa ogu ebyarahanga kabirika mama bamugambira ngo mburuza kazombya ready osangwe bya radio tibirungi nyona nkashoberwa mwana bamujangwa ngo ebyeye bikawa bakunda kutahataho ma wanterera pora busasi nanye ndi yahampereze kusoma embere kebe ngumire kandi kanabe nkwina umwoko ngurira muranchi yebare bakathaba bangurira muranchi akugabira muke cyo mutwaro ugenda uberaho kabiri kasatu munonga mwene mbere ryaho nshobire nture nkambanye nde laptop yanje ryaho ninshoma konka ndikureba toyine muzaranchi toyine muki embera yaguma nija nazo wa dini yaje ekanisa terho umbiro nija nazo wa Canon Bobs yaje ekanisa obunako mazuka tutwine mu mwanya otebyanje byaguma embera yaguma nazaha mweno kubaha niwe tinkumanya Madam Winner Wakiru ukuya sportingire yari batogo mwana ugo ine mbere yariyo naraba megiziriki tanguhi aro obwakubuze kibuze cyo wanokije uko kuyacu kuburuze ikuru hakicyo kandoho yam atkunka mwana we atanigihe atorije entindije naye hamya ngumanya toshemerire kwikano umutsuno mujyo tindije ntindije niko namugize obentagizereki otarije nakaje mwene kuyarjiro mu studio akayishire kubura ekere Tuesday yaje ije tugende ije tugende tuganira hamwe mwene twaganira kutwaganire namugambira namjanti yes mpereze kushoma na fona utinka bwine murumo no manyo no bimanya waiza kushoma utakabwine murumo life town no yitaga kurya no yitaga kubaho no yitaga gukora ki mwene mbereje kabigizira ki egumere mwene yakwatwaho yanshabara yajata mukamaranga korna kwiguriraho urwije yashaba mbwenu kuyahereze kushaba hakawaho nka 2 weeks ranga nakoresa abantu be ranga yamukoresa yashaba kwa wironka 2 weeks aha burebereza ba advertisinga umurumo gwa project director aba ba directors ba compassion nyewe ninkundo kubuza no kushikira mbuza DS mbuza human resource ntinya praying ninkorfayinga ingwe ngu applying umurumo go umbanta babandize gureba wano yishikaje ninyi exactly ni wagurebiro tukunka shika hariho umurumo go ungambira nya applying kunya applying batukozesa written interview tinjira baho aha abantu 50 bana abarabera ariye written interview kaboro mu
kunabire ndumutwaza oral kutwagira oral interview amasiko my only hope nyondo kumanya ntati naraba munaba ete cyanje cyaterera akubanyo bakambuza wanshanda ngo ibintu nabigaruka utubiyona nyona bukora mbwe naho nanka ugo wishe mu Reverend Milton tweheyo anko Milton yes kutwarigire umu interview antirira ati byabaho ati byabasika konka ruhanga kandi umuntu akakugambira iki ati ruhanga ine byakutika ati antekatekire shi ahantu byarema antekatekire ndyaha nimbonabona ubutoro tuburuho ati ruhanga ine byagizire iki atohumure ibyakutika uko to kwikumina kumwe ukwikumina kumhazo reba mu kwikumina kumwaho nana tanabona ne kanisa banja ngutine giziriki tenero eruheru free umugore sense na numudinari hata hora ifu umurimo gure tanagutunga na no kuboneka nisa tanagira cyo I remember mbwena ro muntu bwa kuba nate bimbuziye kandi wano ujimanya izo beri uko atungire sumwejo tkansta ho muhanda gumwe ha no toro mu kisenya wagendo inofuchi bwinje munonga nkahurensi yantama hati nankani mangwa aganugo masiko ganje na reba byayanga mbwe nahura nahwa mani true kunahwira mani konka urukiko rwe iki Uncle Milton tarangambira konko urukiko rwe rukahinguza rwo ku Rwanda biro kunagarukamo no kunabira mburuzi nona okuna kunashomere bagira ngo ogogo na material yo kuhereza mu kanisa the material yo kuza ya project compassion bahinguza ngo ahibariza kohereza bo kushoma obuhereza ukutende kwa kubudiko no kabo mwahuri bamwohereza konkati hine wanyibireho ngo nangwe ico cingarure mama cingarure mu matsiko hat kunabire ndyaho obureberezi haza opportunity yo kweta bo kwijja gukora interviews zo kuza kushoma obudikoni bo kwindu ko mwahuri mbwe naho nyogete banyeta abashomere abahereze diguri bona babeta abana bantera amasumu wona shiwe hati naye buza yawe bukaba kandi inshobizeki otaga kanugwo matsiko gagatsigara yo gonka hati kandi inshobizeki mwe niko nabendi yaho bagira bahe mwe nabarabiro mu interview zona bari yo baza kwakira ibaraha yo kubohereza UBI kutendeko mbandi yaho Reverend Uncle Milton antirisum atirgayo iwo bwokora interview buriya nubwo twagera ki nubwo twakwinguza hatu ohurikize hari yamasuko yes wakurebira izoberi mbwenu kankugambira umuntu unabandize kuhamakurago kunarigire yo unabandize kuhamakuru yes nka gambira madam Win Rwakiru yes Win Rwakiru orukwijuka okushaba kuriya yo kushaba abo kuba kunarigire nkijana harabahaduka yeye namugambira aya yatendereza okushaba kuriya ruhanga ya mugarakamo kushaboko mwene madam Win Rwakiru hatijuka banyohereza UBI no kweshashura tinyine sente zo kugira ki zukuzayo taitedi ikintu kisiya cyatahamu yes mbwenu madam Win Rwakiru ubwo mucyarugwe ranga namukora isemirimo yo kutangaza ubwo akozere cyangwa munonga amagara gabantu gabinji including me hato mukazogwe yes uyo enjire y'umukura naburaho rwa kabiri tinjiriye njiri yonka n'injire nane bikorwa omurokore buzima no murokore kandi nano nata injiriye umubikorwa yes yajya nyowe isentezi nangunyo akata tarajate nazuko konga nkamba ndyaho muna gwakana akora surprises agera trijaduka nshanga yashashwire ya ampereza akwereza receipt yes atuturana yamawe hino bwampereza emitwaro atano yona eshashwire nkamureba nashoberwa wabura kwetegereza umuntu abantu bona karino baba nkugo
yanshashura aha UBI naheza najwara wakora umwaka gwawe nagwaho gona semester yo kubanza yagishashura semester ya kabiri yagishashura ogwe madam Winnie Rwakiru Owe Winnie Rwakiru obaronkeze shaha radio konka no muhurikiza radio jino undijo naija abaruho abaturikize ntwenda kutwara mu gihugu musima in special way abo kuba umweku umanye umuntu nje nango musima kiro tereke kusima abantu bawagenzeri bargira umusonga Reverend Moda ne byaragamba abaturikize nyowe owamuhostinga ni manyaji obwiro bwo buyabe narabamo ebyo byo ne byariyo nabatebeza nkabiyerebera na mesho kandi nimbumanya mbweno ntwenda kusima Antoine Rwakiru niyo shonga abo nci tukwereze ikitinise cyo tuberero muzeire wafa abantu benji munonga Reverend Moda nuwenga konka nimwe yes no mbuce bwanyu no manya nkamba ndyaha tuyinemo zarangi usanga wangurira marangi yes I know ruyari mukakora na no kuburza tukakora umurimo nyarho izobe rindi kwijuka Erier twantagamba okataha otari umuntu nkani ngenda na bode yo nkankani munywani wanje nanka Andrew yes at that time Andrew akayatunga umurimo Kampala yes orugamba na wasumu turiyo nstaha no mushoboro mbere yaguma kuko kumwabe mungurira murangi yes kathe nangabira mu umutwaro nangurira murangi ruyari kathe waha administrator kintu ico kikaba kirunje yes karahanga naguma nakwiha mu mbera ngo barugumu bagumana beyongera man barugumu ayino mugisha yes kokanyora hanga niza kuchikwereza nyondebere ruhanga nakuri ibyo kutangaza indeed mbwenu turiyo ntwirukanganisha konka nabwo ikindi yes awaho ntakayebwa ndukuruga ABU umureberezi yes wankore ayijayo aha ABU bakaba bineyo nanka kind of a meeting so yararayo namwatendinga so namugambira uko nabendi yo mburuzi uko nayijero zirokwe ngatunga scholarship namugambira uko turiyo ndishoma uko nkunda mukama natoke atkoro wahereze uryija turebe atko nahereze waho mu textingera nkashaba chaplain we kumubugana yanje ati aza bukaburi nkubwire bwa covid turugire ngo mu covid aho so arukureba ngo kigumere meeting was not one on one mbuza chaplain ntinyo bishop ni mu bugananda hati chaplain anya advising ati muhandikiri so mushaba kumubugana hati kumushaba kumubugana ajate cyo kwenda kumbuganira iwutafayo iwe impandikira cinsharingira aha WhatsApp hati musharingira mwene kumusharingira tuganira tugamba anya advising acho kukora angira tohandike urukushaba kwereza nkai guidance je yi umureberezi yampirejo niyo yabire turning point yes eyo kuyija kugaruka muri ankore bakanteka tekaho okuba umuhereza abo kuba ejo nanke ejo baroha kunabire ndi interview bambuza okuba PD na nokuba omwahure no yenda ki okuba project director nokuba omwahure nagira nti naguno shanko mbwa PD harimo akasente kahamye umutima gwayenda kubanza ku unashaba bantega kanyobwa naje ntubwena kanobuhereza ngunga haronda mucimo naje ntokuhereza ruhanga abo kuba niyo calling yanje really nico ndukunda munonga so aho nho bahingurize bakagira ngo buzimazima ko turuza kuhereza yes mwe ureba umureberezo ukumpa that audience
nkagamba nawe akakubwire akampa obwire nyuma nkampandika ndenangaruka mpandika ndeba nangaruka mpandika ndeba nangaruka nogo murebereza yes ni musima tine bugacho yaja handiko shabe eje baraheke ndyo mu interview ejo baja ko handikire baraheji no yenda ki nyunti nyenda kwereza mukama atyo naho nho nahingurire guidance yo mugeraki yo murebereza mbwenu no kuyija kutaha mu ordained ministry yes really ni musima munungu murebereza wankora yes yabare munonga umurebereza umurebereza nagarukamu nakutwara ubwire n'umuntu rubize munonga kunka abamushyikireho bona bamushyikirire bona base kuba nabakoraho kandi yabahereza ubwire cyo ntisima nko mwebembezi okutekateka abantu abo rukwebembera okubahabura kubure ko muhanda nkibakire kikuru munonga Reverend Modern nuko kurahanga yamukorera atyo akahendaragire ombuhereza akatende kwa Uganda Bible Institute yanagambira ko yagire yo kubyabe bitangwi konkarahanga yamurabyamo yakoze so umuntu warahanga esente yashashura yaheza Reverend ko ahereze kosi yawejo okutende ko mwaka gwawogo hakurata hoki kunahereze kutende kwa nti mwajwara umureberezi okwikumina kumwe yatujweka otyo yiciriza umureberezi yatayikirize ngo bumwahore tukumubana wakujweka munonga ni wakutorana mbwenu atujweka kumba ndyaho otyo bantuma ursense horebiye sakora ursense aho tuwazana hari aho mutawuni nyungu nkunde bintu byehembera muke tawuni ndeshika kagambo kawe tunyokunde bintu byo mutawuno hati bantu mu mutawuni yes kandi cyabire kirunje munonga yes nyowe hanga nakore byo futangaza hati ku bantu muri mutawuni bakantumaho na Venerable Reverend Patrick yes bakumuhindura bakumwihakanywa mizi bakumureta all saints mwija murubasya mwena tuyija turubasya yes nkanta akakora ahuga nawe konka kaba namanya mwene twakora umwaka gumwe all saints konka ninyenda kugambira ngo kwarabe ari umuntu wo gukora nawo munsomo ni Venerable Reverend Patrick Atwire Seba Deacon abwagureta mbarara kugambira wakorensho baha wagiroti aho kabire wabokozereki na commentaringa very intentional yes nagujati na kutwara hana jati ninyendo hikari yeki ni commentaringa no kandi very friendly numuganira na kuhwera icha kushobera na kujata aha hatuwaje mbwenu kankugambira amazima akakubera umuzire beyond umuzire wow yantwarizaje n'uburyo huru umuntu nayishanya mukama we aha buzimazima akankwataje yanyorekereza ukorekereza njye nuki umuntu kurekereza intention na kureba manyo umuntu naheza akureba jati ogogo namureba really kam polishing kam training kam nurturing nico yakozere kandi kukorenganaje akakura musyaje akakwabura uchishobya akakwabura hati that good working relationship environment yabahoje nekuretera wakundana mukama wawe nambone kari abahurikiza ni musima nabarho buzima aka really account nukungamwe n'abanyoni nkatunosa kushanga hino umuntu ari kumugambo kunyo abo kubanyo ubwiro umwaka gumwe guti yes really tukagenda je munonga abantu abatiriyo to mentioning ngo program weji ntubashaba beshemwe nkoko mukikora nkaburije umbatsimire iwo kwatakasumuka umutero twongana umekiri ya radio Reverend Modern no wishemwe Anthony bariyumba kusima bwemermo yiwakozere kwatara wishemwe guntu basima munonga mbwe no mwaka kugwahwire hakurata wo Reverend all saints aho manya nija na shwerera nagereraho mukazi asasira anorini otyo Ibrahim gakora umwaka gumwe utahira umbuhereza kwa munana ebiro bitano nabwe Venerable Reverend Patrick yabaho twatebekanisa yembaga byabaho mwagitwa namwe no kwa katano ebiro mushanju tukazara bambe
ukwa munana ebiro bitano nashwera ukwa gatanu ebiro mushanju nazara yes umwana w'umushiki bambe umujigije ugwanya mbwenu Ruhanga akakora ibyo kutangaza Ruhanga mana abasa ebyabire bitura bitaruho umbwire myaka minje nyuma nabikora ngo nabyangusiye mu mwaka gumwebiri yes umwaka gumwaho ndiyo umuntu na Patrick Venerable tushemerirwe turije nekaye mukazuwe na yakira abana be n'abarungi n'umwana n'umugenda hamwe mbwenu kandi kunabire ndiyaho ku 12 ndiyaho aho kumenya kandi ndeba ndije na Venerable Patrick atuna shikandi nabasa kugira ngo bampindure nanga kunkamwe kunabire ndiyaho nsitami naba ndiyaho ngo modern reverend from All Saints Kirese to Bishop's Chaplains tio naye kera surprise kwa surprise nanga surprise nkagira mixed feelings onashima kama wawe wamuhika mu papa hati byagenda of course nkashemererwa ko kanagira mu bwoba nkajya ntona shi hati ya wahika mukama wawe byagenda bita konka really okuba mu bishop chaplain bishop n'ubuhereza burunje munonga bwo kutangaza ico kubanza noyega munonga ukumukubana numugenda hamwe noyega nureba naho kwakuba natwaze ibintu nuruba numwegeraho noyegera n'abandi ahimukuza ukumukutwaze ibintu mwene noyega experience ejo na that kind of exposure nano okushanga wamanya emyanya mingi kandi nanguki na nemikago wahikana abantu bingi ahabwo murebereza abo kuba umuntu wine n'umuntu gwekana sawe mbwenu ekintu nuwachebembere cyone cyacaci hatendogoya endogoya yabire hekere Yesu just a kind of illustration hati kwebe hekere Yesu no manyana bare myenda negenda hone nayo nere batahamigeraci aha myenda negende shemerirwe abantu ngo hozana nere babantu bashemerirwe mwene kuyahereze Yesu kuyahereze kugitemburuka aya bagitere binyasi etayibambe etuno kubajo kuko nabe ningendera binyasi nahabwa Yesu atumunta mwine ndubusha mbwene wabutine Yesu rubusha kananye ruyari abukwikana no mureberezi hariho privileges zo kutunga ezo kubirota kutunjere waba utari na numureberezi wow hariho kandi abwo kushanga ngo umureberezi na kupikinga umbahereza bona kabari niwe yaje ati oyije obe ni wambika yihi ongwase ubuhereza nukuvuga uriyo mugisha gwo mutana ugwita umugisha muce nyo ningutwara kuba umugisha mu ninyushka izoberi yo twatiri yabureberezi nagira ntukuruka ndege no office ntarahanga ibya wariyo nabukora mbone shiwe uko uri umwahuri muto kanche gambe ntyo ombuhereza nubwo bwabo butahiremo yo kucuruza ngo mbantabe in experience abatwire mu myaka bakakutorana nziba ziriye mbabazi in fact kuyahereze kuntorana nkagenda umukishenge nashaba nkashaba ishariji kandi tinkumanya bumureberezi ubahura cize konka kunashabire najya ntumukama umbwire bwanje ubundabe ni ngwasa umureberezi umbuhereza hati ningushaba unkore nka Yosefu obyabira ryo mukaya Potifa nkamujyana uhereze umugisha nyowe nanye mbo umugisha aha mureberezi umbuhereza bwe no mukaye umurugendo rwona ruhanga umukorera ibyo kutangaza n'ibyimbabazi amina icyo nashabire tango kindi mbwene mbo umugisha hamugira ki umuhamurebereza n'umbuhereza bwe no murugendo rurukwireza wow araho okintu cyo kuba no itenga kunkubundi nkibaso butabasika cyona araho mburuzo nimbaso butamentioning hati ahambeho akangira tanto noreba hatukubura ubwanje umuntu ogo naza kumugamba noje kumanya haza ari cathedral mbwe no mbuhereza bwakaje hatukunki basika hatubura umuntu we nakakurabira ogo no mburuzi atarabeho
arebe experience ya cathedral ni actually nanyahirize kucingambira mbwena nyara ikintu kinkuba nindeba okoro murebereza wetu wankori okabacha brain we aruko nkukiriba kunjibasika buri mwahora kakurabira yo abanza reba obuherezo abo kubana binje byo kwega nka Reverend Moda nebiyagamba experience yo kutungamo exposure nebindi ebyo tashemeye kuba noferwa konka ekikuru munonga arahanga no kongera kumushaba ngo akubase umuhereza bwe abo kubana we yakutomere kano mwesugwa bwanyuma y'ikishungure iki ntugaruka nyenda kumbuza namtebekanza zahebuzo bitano byonka abo kuba bamasumu bariyo na messages mbumbuze ekibuzo ansa rero turebe okutwakubasa kubantu bugarukamo Revival Radio cyendanisha twatonye zibiri eceshongore cyonkerga owishemwe Joyce Mugasha munywano wetu munonga kandi umurikiza Revival Radio abantu ba obutuko bantugenda umukari gito abenji ba muri ibiri ahabo kuba naba ntugenda na wari ya timu yitu ntukuramutseho kandi mukama nayo barukwereze icuncoka cikoze so wishemwe Joyce Mugasha arahabantaha
aya mbwene kutwatayisa Reverend Modani abari kumanya nubo bingi munonga messages erizoba mukama atubase konka oweshe muri Reverend Modani yanasima abantu mbwene umwe nubasa kugira utashi katagambo konka abantu binja bindi kandi abayine kusima nari nahandika listi nejuka aho buyabe ne Revival Radio obwiro obwa manager station manager kari weshe muri Reverend Abraham Reverend Reverend obwakana hwerwaho oweshe muri tari Ronald bakampwera munonga banyakira ni musima. In fact Reverend Abraham n'omuntu ayine omutima gutakushana n'ogwabingi ayine omutima murungi noganira nawe akumuriza no mu mbeera egyo yinabire ndumu egumire akabaho yamberaho yangumya kandi yanyakira nakorera aha internship nanguna internship no buyabire yawire ntakiruho konka akanyikiriza nkabanyijaha nkorera nishomeraho nza computer nkora ibintu binabe nimba ninkora I would help here and there. Yes. Lero obuhereza bugumiza mu butyo munonga kandi mu bintu byona mawogo kureba kusoma no byona single handedly mawe neshara no kusaba manya we akaba ajwara kubi arya kubi konkarebeka ngo twashoma munonga mawogo akakora ikintu cyo kutangaza munonga namwe nyenda kugambira ngo ekindi nahabwe okusaba okurya kubi konkakarebeka ngo twagira ki namwe nimukunda munonga yebare munonga umuzere kandi watuzarire oweshe muri Reverend Modani nakunda no buyabaryanka mpora burkanya isumu yeketargaho munonga icyo nkibancyore ko mukagoma hangu munonga gati y'umwana no muzere we ntubasima abazere abafire munonga mukareba abana banyu ngo bargamu mukamachi bahira umugisha iki nkibankiteri banja abazere abandi umwe batakweferayo abagirwa ko bakabeho bamwe bakaza ubwo tegwamo abakazi embombi yamahari nebindi umukashanga ubusinge butataho muka Reverend Modani obuyanagamba aho umuntu warahanga ebuzo byanje nkabishatu yabugarukamo tinkwija kumbuza bwenci yagira umukanisa cyamugemesereze kuzo umukanisa nice kiha nabaha abantu abamukwatireho umbuhiriza ibyo nayabugaruka mu muntu wanosha ngutwaturagaine mbweno rahanga nayo barukozesa kureka we nshonga yesha nkubuze ibintu bishatu byonka abo kuba necyo wakigarukamwe cyo kugira ngo kubahirize kurangira nka chaplain ukahurota kandi iki nacyo wahehererka ukigambireho ikibuzo cyanje iki ebuze binda kubuze okay yes noja kumpereza answer ntugumizamo no regretting abonje wagira umbuhereza obworumu no yifuza ahabo kugira ngo kazombuhereza bo kwereza rahanga umukanisa obuhereza kwarabe hariho ekintu ekinkukora nshemerirwe no buhereza abo kuba nimanya oundi kuhereza amina wanyetegereza ati no wararebere aba bantu abahikine na Museveni ningashi kanto mu context y'abagabe umuntu ukora mu kikari cyo mugabe kikaba kiriye cyo kutangaza munonga kushanga nohereza umugabe haza nyowe tinkuhereza mugabe konka nimpereza umugabe w'abagabe ori kutegeka enseji mwe no kuhereza ruhanga haroho ekintu ekikukingana obuhereza nububasa kutaba mu bintu byingi ebyenseji erukureba konko kushanga ngo nohereza ruhanga owensi yona kandi owanjunire akanjerera embabazi yanjuna yansasira yangarura amasiko yankorire byo kutangaza ebinkumushaba nabigarukamu nimushabe eki ndeba yakigarukamu mushabe eki ndeba yakigarukamu mushabe eki ndeba yakigarukamu tihine kwefuza kubona challenges tihine murimo gutinde challenges harimo okugomerwa harimo obundi abantu kugaya harimo mwene ebyebyo konka kureba ngo noheza rahango tahwaho
ruhango w'abantu bona bakushaba bakereze mukono bajya ngo ruhanga kushanga ngo noherezo go yes nicyo kutangaza mununga indeed mukama simwe wagamba n'inshunga ya challenges ebizubwe byo ningashi ebigize biri kwijamuka kireba umuntu yakunyoma nyuma nondijo nareta nk'ikigezo nacyo kizaho iwe omanagingirota okuraba challenges nkezo hati society abantu abatwehinguririze bo bantu bakureba ngo uri nko muhereza none ushangu ebyenseje tokubasa kwikoho bizubu iwo hikine niguru konkamwe abantu mwijuka na Paulo akarabombe gumere abeje ba Yesu bakarabombe gumere haza nitwa bahereza ebigumere ntugira ki nutubirabamo umurugendo rwo kuhereza abantu abamwe no shangu ebyorumu batakwetegereza kandi nabo hine standard yiba kutaho abantu ukashangwiwe ori immune to sinning yes wanye iwe tokushobya niyo tokushobya kantarota shobya tarota nyoti tindi infallible kugira ngo tokusho na umuhereza nawe nashobya konka abantu bakuto mu standard iri yo kugira ngo iwe tokushobya so hakigera nka cyakugwaho kashiwe to kunyiga yiwe to mwenebyo kandi hati nyowe umukazi wanje ari kuza kuzara akaba ari yo naza kuzo mu theater yes so hati mbugana umukazi omwe so akakora statement nubwo ari abataragera bulletin akajya tisho umukazi wawe bwenche nazo mu theater so hati uyiwaza kumuco naye na iwe nka reverenda ahabwencho umukazi wawe nazo mu theater nureba abantu ko bone bajangu iwe tukikoho kizo iwe mwene hine standard eyiba kutaho yes kandi nobundi standard eyiba kutaho nubajangu none shango yine byinji reverend wine kunobwe niwe ori ordinary ngoko abandi bariki yes bar ordinary mwene byo mwene byo bizubu ebyo rukurabamo yes kandi umubunda abantu mwe manyano bakwanga abantu abo kwereza Yesu bamwanga yatwubaraye banyangirimo numugera kuko kandi haro nabantu barahanga abarukunda bahereza yes barukunda bahereza abatakurwana nekanisa ubuherezo ubu to kuburyo mu rukiko sho umuntu akimuka akakujuma kandi we shokani kanoni kanisa abadikoni byakweba nimbiye tegereza umuntu nayimuka jata pana konka of course ni twe hino butukushobamo nkabaherezo mwe nubasa kushobera abantu cyumanyisa ngo bari yakana no bakushobera abonga niyo nubasa kushoba yes obuhereza bwona nangona utari bwo mukanisa bwonka obwebembeza bwona ko kubiza muno bano expecting n'ebyo tubukuburamu abo kwakanisa umusheje makana gambe kigambo najata bakupinga mbuye nabakupinga nabo mba batakuburayo okay enemies of progress yes second last maybe ekina kubuzaho n'ikindi ki utarukwija kwibwo magaragawe cyabere kiri kibi I will never forget this. Yes. Nkabandi Kisioro secondary. Kuna birende Kisioro secondary twatoroka. So kutwatorokere. Yes. Izobere twatoroka umwana bacu akesi yeye. Kubacire kesi ye bamwe bakanaguza amandazi isente baziba. Hati kubiyijera abana bateka ngo itwa babatari mu prep. Kanyine mutayi wanje tukatutariho twagenda twatoroka twaza kuronde byo kurya kutwizire ngo nimwe mwibe sente shamwenda gociro nyonka abandi yaho narebanye musiyo mu kitanda Kisioro secondary players nangwa bakigire munonga nimbijuka konga nkabasasara abo kuba bakabashikiri mu mwamarahe ubu mugenzere nubwe sente ibuze so izobere yo terinyeba obo bambeherera ngo nyibere sente ndazibiri na nerindi kandi ya UBI umuntu umwe yanje ati nkurebere no yihe bitabo muri library kandi librarian hotyo yaje nkurebere no ntakabyihamuga ati nkurebe yampa misiriza ati nkurebere
abo nkarira nukurura naje ntekinye umuntu kubehera direct so ebintu ebyo bibirebyo umuntu kome nibyo byandetira ubusasi bwinje ekintu of course na nuko ibyo tokabyinganisa no bumferwa tata icyo kikankiremera munonga icyo kikakiri exception yes kandi ni kintu ecyo rukujote kirinye bo magara ganje kikambira kirungi munonga kandi tindi cyebwa hati buzimazima njenze muri levels education nahiza primary level nahiza degree konkisoba ernaje kwa obudikoni izobe iryo irye birabira na mushanjo umwaka gwenyuma gwenkumi birabira ne biri yes that day was exceptional exception. Of course there are many things nizo baranashwera nkashemererwa konka uizoberiyo nyowe abuko bikitingo cyanje ikiroto cyawe nkareba cyashikira. Wow. Free time Reverend uri utari mu meromo yawe yo buhiriza noba nukora ki ikintu cyo kuba nukora hati ninkunda kushoma university je inagiremo abajungu in fact kuna bentayira amakaga abajungu tukushanga mu TV TV ne distracting abana tabakuza kushoma bitabo nyo hati no kubantire mu culture yo kushoma ni mbandi yo kusoma ebitabo I read you research yes I research I konka particularly abikwatirine na Bible nishoma commentaries nishoma ibi kuba na Bible na hata nishoma commentary nimba nishoma na Bible so ibyo nibyo ndukubana so konka nabwe I do watching yes ni watching some movies ni nkunda kureba soka umupira inambwenu shahino Spain de Reverend tansugaho katurebe mwahuri mana baza kunzuga mu studio haro finals haro messages ezi abantu aba bambatsinduka messages barakusima oweshemwe David Arkatweshema yagabwanterire kare munonga atomujenye namuri bo kuza kutayisa kandi yanasima programu nagira atogumisalizana kurugamo okwangura enseje mukama nagira ati mukama amungeri bingi namusima. Okay, yebare munongo wishemwe David ukurwa Arkatweshema. Patience ukurwa Nyamarebi. Nyamarebi neyibanda oweshemwe Reverend Modern yanakusima kandi nasima program mukama simu mnonga oweshemwe head teacher bwa probata uno mu rubindi shira atwatsa yanasima program munywano wanje okay antichore kabugomera yabari kubayo kandi ukurikiza Revival Radio taramtize staff ya Kashaka Girls nabeje ntubakunda mnonga kandi bakunda radio tubakubasa kurugaho nakakikona. Okay, Lighton Benz twakureba kuruga cyabandara nawe yanasima program teacher Cloris Kangiga najatoshe Anthony Mukamasimwe yabari mnonga yanayibaza oweshemwe win Rwakeiru kandi nakusima ahabwo bujurizi Mburizi Henry to akashenyi Mburizi Henry mwana wetu mnonga nawe yanasima program bakamuhindura Arkatebe bambi umunywana wanje nkamuhirira kashenyi yebare kubayo Mburizi Brita kuruga uko muri Kinyaza twakureba nawe yanasima program teacher Tumwesi Jelevi uguno mushomesa ha Revival Junior School utaramchize nanareberaha bwana head teacher oweshemwe Caleb Amwesiga head teacher wa Revival Junior School twakureberaha nawe yanasima program kama chikwere omugisha oweshemwe Bella twakureba yanasima program abantu benshi okay yes yakaturebe ezindi messages gunagira ati Anthony, thanks for the program. I'm happy to see Reverend Modern. I'm Engineer Joel. Okay. Nagira ati ndamutse Reverend Edison Barimwake na Anna Kabandize
omukazi we hamwe n'owe Shemwe tumwine Fred okurwa mu Runtungu parish mwebara abantu bantungo kutukunda. Okay, aha turebeyo messages ezindi. Okay, abantu abana benji mbwino mukama tubase. Ogu n'omuhwezi w'omuhandiki n'omuhwezi w'omuhandiki w'ebyobwegyese ninjyana koko ab'obureberezi bwaitu obwankore w'Eshemwe Stuart aroho aturikize kandi yanakusimba munonga. W'Eshemwe Perth okuruga omu Rugando Perth Muzora yebare kuturikiza. W'Eshemwe Lydia Setara twatwakurebere mwebaze Frederick Omuburuzi Bukanga. Emmanuel Marondo okuruga omu Rushozi aroho aturikize yebare munonga okutukunda W'Eshemwe abantu abana benji munonga. Katurebe aha Facebook turebe nabo abagabo abaterereho messages ahabo kuba nabo nibakuru munonga kandi twine kubarunda no kubareba. Okay, abantu aba yes katube nturunda messages ezi turebe tuzaha WhatsApp yitu ya radio. Ogunagira ati Anthony, thanks for the program. Nahabwo bujuruzi bw'Eshemwe ogumba mwetu Munyeto Gadson ni mwesiga accounts assistant wa Kabingo. Aine mbabazi peace muchunguze kurga St James Katramba yanasema program. Ogunagira ati Anthony, thanks for the program. I'm Duncan kurga Kamukuzi ndohomba hurikize. I'm so happy to have a great man. Okay, I know him better and I love him. Bamweta Eria Bananuka Ishabarungo. Hey, yes. Omwana otwahostinjiraha mbwena arahaba kumwenda no kumukwatiraho Omuburuzi Eliab noja kunteraho aka message ntunga omwana ogu n'omuzire we abokuba ninshonga bwinji program ejero kandi nibenji abarikwenda kumukwatiraho. Mukama simwe habwa omushaija warahanga. Okay, twagamba amazina gawe ogu yanasima bujuruzi bwa Reverend Modern anajya nkuko sigarahanga byawo n'ubukorwa mbamweta Benson Manager Gas Energy okuruga mu Kabuhe branch. Asimwe George araturikize kuruga Greater Bushenyi yanasima bujuruzi bwa kanajya to God bless you. Mukama simwe bunonga. Banyabuzari ndi Onesimus Onesimus oboha Joel nabasa kurga kashari najya tuwe bari program kandi mwino weza wantera ndi program mukama kusasiri. Okay, kanoni okay ariho oguyanagira ati Joel nabasa from kashari we bari munonga bwa program ndamukiza my mom Justin oguya zombi kuramuzya. Okay, ogunajate Reverend Modern kuruka byona ndi nankunda kuruga muko yartoma. Okay, jabara mnonga oguya nagira ati praise God Reverend mbamweta muhereza Nicholas araho aturikize kuruga buharwe. Okay, hope omuhindakazi. Okay, kuruga Butenga Church of Uganda araho aturikize anasima program. That man explains the Bible as if he wrote it. Hey. Okay, ngunoshobora Bible no show ajandikiri. Kanji kutere nti muri nyankore mbamweta Asan okuruga Mbara University of Science and Technology. Ogunargarwa katere parish nibamwetoha mukama mbase ntungi izina lyawe Anxious yibare mnonga. Okay, ogunagira ati ndohomba hurikize kuruga Bishop Stuart University na we have your message. Okay, ogunagira ati mbanyita Edward Muramuzi. Okay, yanasima program. Anthony ogunimertoni okuruga Katamba. Katamba obwati ninkora imirimo yanje byababiringwa munonga. Okay, I love urugendo rw'amagara. Lois Chasimire okuruga ogunumushaho Muzarsa okuruga Bukanga yebare munonga omuzarsa n'imirimo yawe mukama chikwera umugisha. Mukama simwe ngubwaje Evans Sarongo okuruga Chihunda Shema nawe yanasima program. Okay,
Innocent nawe yanagira ati ndo mbahurikize gaba Dickens bihona tukureba ngo yes Nance Promise bya mukama aruhaturikize yanasima Reverend Modern ahabwa ubujuruzi bwo gunagira ati bari munonga ahabwa ubujuruzi. Okay, Jona gu aruhaturikize ndeni gu bamwetoha Justus ukurga Kimbugo aruhaturikize wishe mujyo wano kurga kashaka twagire message yawe mukama chikwero mugisha. Okay, mukama simu mnonga wataho messages tera amazina gawo Onesimus atwatsi. Hey, okay, yanazima Reverend Modern twamsima Yesu asimwe emba mwetago duwini chitongore kashari. Hey, yebare kumsima. Great thanks to Reverend okay, thanks for the program. Linet Tumushabe araturikize kurga Kamukuzi. Master Charles kurgumurti najati Reverend Modern Yesu ayongere kukozesa. Okay, you are loved. Oh, yebari munonga. Arizuru mshanju munana mukaga 9:34 hamwe 0 nkaga ni mshanju na mukaga 34 urabire hwa utugambire obujuruzi wabuhurota okurga oweshemwoko. Hello, twakwakira oweshemwe. Yego agandi Anthony Ndi aho bambe ningamba noha wagamba na Mande Francis rwaka kwenda naho nashererwa byo mvugiza bwo mushinja w'intu atyo nashererwa byo mvugiza bwa Modern ubwe ndamumanya n'umuryango wanjye atyo ubuvugizi bwo yebi yahanye ndamumanya mwe nawe nashererwa munyonga na waramanya. Okay, Nafurandi Mande Francis rwaka kwenda. okay, yebare munonga Mande Revival Radio. Hello, David Soshema. yes David. Na yebare ana sima rwakiyobwe kubito kure kwate sende tuza mwanya kagumuhereza ninje mutarkwera takwa muru tako basa kuba muru nakachiko kakusino kutura n'umuntu kumenya imbere ye. Yes, ukamunwana kani n'ubuzima bwawe nangwa kwitiza mwe ukamuguma hihi. yes, ukaguma mu mbere y'abantu. okay, utamarama mukama murinde. yes, amutunguye kagira. okay, mukama yengere kumutungura. Tutunje ndicho. Hello Revival Radio. Hello, wishe mtu wakwakira kuko buragamba nturundo ndijo. Hello, wishe Revival Radio. Hello, okay, yes, watugara mu mwana umwana w'umuntu kwakizwa kwanga kumana afite muhanda. yes, kandi ranga mwana w'umuserza ukagira amasuko. yes, ukeza na ranga mazima natemwe muhanda we nasima ranga abo buzuruzo. okay, yebare Revival Radio. Hello, watero chendeze radio yawe abukuba kunuya no that favoring nakachekona. Hello, yes please. Sawishe Manson Awanje rushaba. Yes asimwe. Asimwe Yesu. Asimaranga wa Modern ogwe abukuba Kristi. Umurebera yarukurabaho kugira ati kandi namunonga abo abantu bakukira fayo wishe muwe na rwaki bana mugambo honde babyinji byakutuwe wenga miturubinji azoreba ngo Yesu nayongera gukora koma gukora ibyembabazi na Yesu ntakoma gukora ibyembabazi. True nasimahanga na nabo gumisoroza moya mu kwangura yebare mnonga yesarinde yebare rushaba Dennis. Hello, amagaro mbwijire Asimwe Yesu. Nashemera kurara mando nabo kuro bijuru bibe we
nashemerera kushanga ngo baka nyina tabeta konka frete se ngabana bakizeramo akubana ko tuja ngo bakabajunuro konka bakanu bakundara mane kintesta yengera kunshemeza kandi kinde cyashemeza sharingira ibintu byawe nawe akakubera umuziri akubanga Antoine warakamberaho cyango ubwo tuba mugamba amazuma ni mukunda yona ya amina amangu tuyinkujerga amina bitogiye takantereza ndi hawe kubona kaburi yebare munonga Juliet araho abantu batera message za Facebook abantu babarimo Anisima nagira ati nomba hurikize ku rw'umu rukungirira rubirizi Chidikonare mu North Kigezi Diocese ya Nasima program witness nawe ya Nasima program araturukize ya Nasima Reverend Modern and even his grandfather is yes ngo ayakozire konka nagamba shrinkuru wawe nkonka kiri nahereza mukama Ian Humphrey narga kakoba mbarasite najate ndo mpurikize nkaburije atwire Jenna nawe ya Nasima program kandi nagira ati eshi ibi erahanga kora nabitangaza ya Nasima Reverend Modern nagira ati Yesu yongere kuzesa umurimo nibinje byayongere kwawo Crichton twakureba ya Nasima program kurga Nyakarama Rugarama Shima ya Nasima program tuned in Barara nagira ati timbahurikize mbamwita Beka Nwamanya Cheyune Rogers atwineje ku rugaragando rwampara Aisha twakureba nabaturikize ku rugabwengure Kashari Asingwire Edwin nawe aturikize Mwonje Jime nawe kurga rwampara cyo natwineje Dick Begumya nawe kurga Isingiro Berere ahurikize program weje kurabira Facebook yana ataho comment ye ningasha message ye Julius Atwine nawe kurga Kagonji twakureba as Brown twakusima nawe kuboruho Kenny Kenny kumapesa mpuga aina mazima Emmanuel najata mukama simwe nanyondo pena nawe atwineje abantu bashatu bonka tugaricho mu studios tujene se dakika nk'ibiro zonka tendere program yeje. Hello yes please ndi abati nyine shungo wishemu anori no kurugabo hejo twakwakira mazima nashemera munonga aba program yanyu abo ko bujuruzi bweho byahabwa ngara mama ni munonga ayebare munonga mukama maride yebare munonga second last call. Hello wishe ngo waje wanjisebo ndi house sebo kuno wishe ngo dona arho ndatarisha godon twakwakira nashemererwa munonga bumpereza warhanga Reverend Modern yes ituma Nasima Ruhanga bwo kugira ngo mukama kamukoresa kandi yamwereka umurimo gwe ugarishe kumuhereza kandi yitereza yayoroberira karye Nasima mukama yongera mukorena n'ibinge byakwetaga amina. Oguno wa muheru Revival Radio. Hello aweshe mutwa kwakira umujana gumuhereza yabura kanguhereza ogo. Hello Anthony twakwakira sebo mukama hasi mu Yesu ntugamba no kandi watera nkahi ogwagu ni nacho sese nikabuwe Yesu munyakabuwe mazima nashinzwa munonga abubuze kwa Reverend Modern okubo kumikiriza munonga kandi mangu mugumikiriza arimo kusimbura munonga wenda ashemerwa munonga ukabayezo muci ni waguhereze mazima tugaricho mu studios nzo kwakira Reverend Modern aho oweshe mu kirabo aho aturikize rusi kokonjeru aho mu rembo rwambarra nakusima bwa obujuruzi bwawe
najya tumukama kwereza umugisha Annette tukamwesiga kengoro ndukora nawe aha bwa Revival Radio agira ngo uri munywano w'umuzire we weshe muri Reverend Baul retired but not tired. Okay. Bawe akankoresa ndiyo mburizi. So kari mukama wanje ari Nyakayuju. Okay. Ndi Kartundu. Okay. Yabare mnonga kandi weshe muri Reverend Baul twakuramutseho. Okay. Nansa stingira aha haza humure ntuza kutungira family jiyona nebiro kumukwataho ayine bagenzi be bene group bene bari yombe gukora mu murimo kwataraho umwana ubwo tukamutayisa mu rugendo rw'amagara yagambe binte byabe naraba mu program weji mbwene benda kumukwatara kurigera okubayemba kuratira program weji ndongera kubasima management ya Revival Radio okurenga program kazi za YouTube umuntu no bahakwaho umwaka nagireba naje kuratara umwana wo tukamuhostinga nko muko kubanza naro kwa kabiri umwaka wo gutandikire aturiyo mu kwa mushanju onkano rebiye sakora feedback nichirungi mnonga Reverend nakwakira sima bantaba abatsindika messages nabatera entande y'urukomera abantu bariyo kwa heru ohendere noterezo mu cyantu etahira. Amen. Yebare umutebekanso wa program kandi ibintu byabonera ni sima abantu mwe nabahereza yo feedback kandi nabo ubujuruzo bwakwasa so no kugaruka kubagambira ngo utaruhombera permanent urahanga nahindura imbera nangu no mukugumirwa kwawo kuhina barakugambira ibigambo byo kusasa umutima aho kuba nanye hina bangambira ibigambo byo kunsasa umutima kunka nagumisiriza umbona ko ubwo bunabire intine murumo ndiyo mumbere gumere umuntu nakubuza atabwencho tarwanyu abwencho uburensi yaku ora mutima kunkunama uje tubundi tokamanyarhanga nabasa kunjirira imbabazi kwegurraho really nyenda kutwara umugishogo kubasima bahurikiza mwe bari munonga kandi utariye w'amasuku munonga urebe nazadiguri banshashorera nahiza natunga first class ruhanga yiguraho mu muringo gwo kutangaza hati ndiyo mulisa nemba bazarahanga kandi nyenda kusima abakristayo ba All Saints abankwasi z'ubuhereza umbona kobwo nyenda kusima abakristayo ba Kartundu ndiyo mburuzo wayo abankwasize ubuhereza nyenda kusima abakristayo ba All Saints umwaka gumwe gunagireyo bakamberaho na tunjira yo mucara asasira Anorin twino mwana nawo ni musima umucara wanje ukumberaho insima umukazi gwe abo kuba umukazi kwikiriza ngo uture nawo ubutwire bwona cyesere cyo kuzana mawe in a special way kozere ikintu cyo kutangaza kandi n'abantu bingi actually ninyijuka bayida bituka wizere obviously ariya hari kuteka katogo ubu nkashanga yargira kungana bakagumana abareta itwarya munonga ubuhereza akagumana tukushoma na hata nakikora ubuherezo na aba actually aba overnight nabahe ibyo kunywa free yes so akatwereza katogo umucyara mujinya tutinemu atwa katogo ka free tukarya mukama muherezo umugisha ndukuza kukora interview yeje yo bwa PD wampiri recommendation ni the very reverend canon Nathan Bob's message akachumaka kuyahandikire uranga kakatame imigisha kandi bambetagira nshonga dini yampandikira narabaho mbwenu ukusima abantu mwena buri umuntu we nukozira icyo kutangaza mu magara ganje ugerezaho kurebeka ngo nahika mukama akumpera umugisha abanyabuzari tibingi abanyabuzari n'umuntu n'umugambiro utinye nekizibe cy'inkuraba takufaye kara abanyabuzari ababireho umuringo gufutangaza amina nimbasima ntine ugariciro kandi niwe this host really
Yes. yabi yo kutangaza niwe bari ku moderating aje well Amen. chineje Amina. Hato bunchine ntana nagira TV mukama naza kongera gukora. Nkashoma mass communication semwe noba ikintu kirye na no wishemwe na tukwata TV. Yes. Kandi n'umureberezi witu the right Reverend Associate Professor Fred Sheldon Mwesugwa okori kuku kwaine ninyenda kumanyisa ngo age radio ne kwata amagara g'abantu ebahindura bayikiriza Yesu Kristo hatumanya kuko umukanisa nugamba n'abantu nkamagana 3 konka hati nico bakujetera mass media. Yes. Mass media you speak to masses. True. Hati abantu really binji hati noreba nanka Revival TV ibirabira na kimwe. Yes. Ahasandi Egisande emyaka 14 y'umureberezi ariyo mbuhereza bwankore ariyo mureberezi tukujaguza na launchinga Revival TV umwaka gw'abashija ntujaguza nyabura wiwo hurikize radio ejo tabura na tutongoreza TV. Yes. Abantu kuburira kigambo numukireba techo kutangaza mu kandi kiturekeriye kiruto cy'abantu umurebereza wo gurahanga murekere yamukoresa umurimo go kutangaza kandi wareba hati really uburebereza hari yo nabuta amashomero kugakora je ebyo bwegese manya hati kan kugambire kwari yari ikintu cy'ikutaninga nation upside down it is education. Yes. kandi haro ekiri kubasa kutambira ihanga n'ubwegese India umwebembezi wayo murundu gumwe baka naye kirinka Uganda ko kugireba muno umuntu umwe bambuza tukore iki tukarugo yaje ati mukore ibintu bishatu education India hati ubo mutima gwashasha ubo washasha urukize ubo mutwe gwaremwe India okusomesa hatwara hari ikintu cyitukuba hatkunoja nk'ukito tukatunga ubwegese burunje kuruga hansi nore tukija twabutunga bwanyuma tukabi turi yari yagandika kubiri yari ko kamwe noreba hino kwakwasira mu education n'ibindi bintu byona education enjiri yajibura amashomero ngakoraje hatiya buri shomero rya secondary chaplain ebyenjiri okushomesaje chaplain ebyenjiri mwe noreba ngo atkorire ikintu cyo kutangaza ebyentunguko mbureberezi bwankore hati ubureberezi bwankore nubwe bwebembire education ebyentungu kato Revival TV radio turiyo ntuzahare munonga twengera kwirukangira marathon yituruho ninke yaba Chiptegei Chiprimo ntwirukangira uko so really umwebembezi n'ikintu cy'ukuri munonga umwebembezi ari kureba hare kandi mbwenu isho kugira umwebembezi umbe nihana nabacumbagiza atwebembireje yatutombuteka mwene Ankole Diocese is shining. I am very happy to be serving under him. Amen. Indeed umureberezi ntukusima n'umucyara wawe nabo rukora nabo timu yona irimo muhandiki wetu w'ubureberezi bwankore mwebare ubutamucrenteje ibiyona ababantu abamurihihe nabo n'abahereza abamushagatire really bakoze urumuri bamuherere cyangwa mnonga Reverend atereze shara n'umugisha twetahiri n'itwe tuzukure kutwahumuraho. Yes. Katushabe mukamarango ubushobozi bwona utabaho kandi urukora ibyo kutangaza ntukusima bwa radiage na n'imyanya yo kwikamu n'abantu abahurura ubujuruzo n'amana gawe agampikizaha n'uburinzi bwawe ubumpikizaha mwe n'umuntu wahurura ibigambo ibi akahura niwe rango rukora iby'imbabazi ataka kwicirizaga umukono gwo imbabazi gumutayayire gumukwateho gumujune kandi rango ubushobozi bwona ntwijika abantu bona bokora isebirungi kuhera abandi mukama obahereza umugisha umuntu we no hurikize radiage ayi mukama oyine bikumursiya bikumurabana samu ubundi nawe narabo mu mbere gumere ubundi ayohira amasuku ubundi business te kugenda je ubundi tayine murumo akahiza kushoma ibintu nibyanga nanyigwa nabone subwa mukama imbabazi zawe zitayayira umuntu ogwe abarwire abarwariza babefuze nefakazi
abo bona baryi kurabo munaku iyo mutima nari yumubira mukama ubeyoreke amana gawe gabatayayire tato rukwera munonga utahwaho uyikirize uyongere kutweyoreka amana gawe gongere kutukorera ibyembabazi ikiriza abantu bona bakora ibyembabazi mukama bagume niwe no bakora ibyembabazi kandi ugume no bishuka kandi umuntu we no hurukiza ready age amana gawe gamutayayire iwe Yesu Kristo mukama witu amen mukama baho umugisha abarinde mukama bakiza umushana gw'amishuge mukama abagirira imbabazi abimukize amishuge kandi abaho ubusinge kandi umugisha gwarahanga tatitwe n'umwana n'umuyo rukwera gume nimwe gutakabargaho guze ahabyanyu n'abanyu n'abana banyu neka zanyu abacara banyu n'abashija banyu na business zanyu umugishogwe gugume nugubatungura nugubiho mwidara nugubatomurindi umugishogwe gukiza abarwire umugishogwe guhereza amasiko abatine amasiko umugishogwe gugume nugubasinguzaye n'amazona ezababi gugume nugubiha umuryebye bukubarusya umugishogwe gubasya kujunwa umugishogwe gubarindire umurugendo rwo kujunwa no mu masiko gamagara gatabaho umugishogwe gubaretera kushemererwa mwabana umugumiza mu kuhereza Yesu Kristo kandi umugishogwe twena guturinde guza radio eg umugishogwe guze ahankore dasisi guzamurebereza witu umugishogwe guze nabahereza bona n'abakristayo umugishogwe gugumen gongera kugumizamo ekanisa ya ruhanga kuburira injiri y'amazima kandi umugishogwe turebe nuguturetera TV kandi nehindura amagara g'abantu umugishogwe twena gutari turugaho uze nahabahereza bona bakwereza umuridi yeje gutari turugaho kurugati no kusebero byona amina mukama simwe mnonga Reverend Atumuhimse Modern twashemerwa mnongo kustayira mu studio za Revival Radio on program y'urugendo rw'amagara tuje kushemerwa mnonga twagaraka kustaya izo program izindu taramukizo mushara kandi tubendeza abahangazi umirimo yanyu y'imurukora ubwo mukama ariyo mwese ubwo wawe amina yes amina okay nanyi no wishemwe anani no wasasira nyuma ya kamera kushuganiza program yeje kureba ngo yaza YouTube nanda Anthony mjungu bwaje mukama kwa rasime sande ndijo ntubaturwaha mukama abarinde